Exodus chapter 39, verse 42 and 43. According to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made all the work. I want you to notice the word all. Verse 43, and Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded. Even so had they done it. And Moses blessed them. Sumala sa tanang ang Ginoo misugot ni Moses, sa ingon, ang mga anak sa Israel mihimo sa tanang buluhaton. O si Moses mitanaw, nganha sa tanang buha, o tanawap, sila mibuha ni ini, ingon sa gisugo sa Ginoo, bisan sa ingon, sila mibuha ni ini. O si Moses may panalangin kanila. So my message comes from verse 42. All that the Lord commanded. All ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Magampo na ta, tayo kamo makalingkod para sa mensahe. Karon, Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I deliver the truth? Dear God, please guide my thoughts. Help my Visayan. Help my English. Lord, help me to be very, very clear in the preaching of your word this morning. Please, dear God, fill me with your spirit. Empower me, Lord God. Help me, please. Lord, work in hearts, paliog, tabangi ang matag tao, na nadali karumbuntag. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang mga bersikulo nga among atong gibasa karong buntag, nag-study kabayan sa panahon nga ang Diyos misugot ni Moses sa pagtukod sa tabernakulo diha sa Mount Sinai. Now, syempre, ang Diyos wala nagsugo nga si Moses mismo mo tukod sa templo. Ang Diyos misugot ni Moses nga ang uban mo tukod, maghimo, mag-andam sa tanan, pero ang Diyos mihatag ni Moses sa tanan detalye. Komplikado kaayo ang pagtukod sa tabernakulo. This week sa Lunes, kami ni Beth, were you with me, Beth, at the LTO? Kuyo ka na ko? I learned a new word. Do you remember it? Kuti. Kutihan. Kita na kasi plong kuti. Kuti in the English means intricate. Komplikado kaayo diha sa details. So kung naay tao nga kutihan, sometimes that's used in a bad way, like nagsaway sa tao kay stricto kayo siya, kutihan siya. But the word kutihan properly means meticulous. Meaning, magbantay gyud siya sa mga detalye. Hinay kayo, mag-ampin siya, kabayan sa tanan, detalye. Nami dito sa LTO, ug naay uska employee sa LTO, wala ko sure unsa iyang trabaho, kay wa gyud ko nakakita kaniya nga nagtrabaho, nagtabi-tabi lang siya. Nagpadaplan siya nako, magpugo siya nga ako magastorya niya. Sa kinahanglan mo ato. No, alay, kinahanglan mi magastorya. And then he used that word kuti, and I don't remember why. Napod cooties. Sa English, we say girls have cooties, but that's different. Lahit na. And how many know what cooties are? Never mind. And it's not real. That's just a made-up thing in America. But I learned that word kuti, meaning daghang komplikado nga detalye. Kana uska perpekto nga pulong alang sa pagtukod sa tabernakulo. Kuti kaayo. Kuti kaayo. Let's just be honest. Exodus 25 to 30, makita na to niya ng mga detalye kabahin sa tanan ang tabernakulo mismo unsay klase sa panapton, pila ka layers, sapot, pila ka sapot, unsay mga designs, unsang saktong shape para sa Ark of the Covenant, kabahin sa table, kabahin sa lamp, kabahin sa tanan, komplikado gyud. Let's just be honest, most of us don't even like reading the details. We don't even like reading it, let alone doing it. Komplikado, kuti kaayo. Stricto kaayo ang Diyos
kabahin sa matag detalye sa iyang tabernakulo. Siyempre, kabaluta karon. We had a Sunday school series a few months ago about the tabernacle. We know ang tabernakulo maong picture ni Jesus. So, importante kaayo nga sakto ang detalye. Pero, ang Ginoo, mahitungod sa iyang tabernakulo, kutihan kaayo. Kutihan kaayo. Ug, nagdahom siya nga ang iyang mga tao nga motukod, nga mohimo sa tabernakulo, mahimong kutihan usab. Ang Diyos mihatag ni Moses sa tanan detalye, dayon ang Diyos misulti ni Moses sa ngalan sa lalaki nga maghimo sa tanan, nga magbana-bana unsaon paghimo sa matag lain-lain furniture diha sa tabernakulo. Exodus 31 verse 1, makita na to na gitawag Bezalel. What a great name, Bezalel. Miley, kung maminyo na ka, murag imong unang anak. Lalaki o babae, Bezalel. Nindot, di ba? Ma'am Far, what do you think? Having a grand son or daughter, apo lang, pwede apo. Nay apo, gitawag Bezalel. Nindot! I can tell your mom likes it, Miley. Wala na kay choice. She likes it. Exodus 31 and verse 1. Exodus 31 and verse 1. Kung nasa amen. And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name the son of Uri, the son of Hur, of the tribe. I skipped Bezalel. I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. Wifey, is it any wonder it came from Judah? I just noticed that. No surprise. First off, what we see here, si Bezalel, siya ang mag-lead. Naidahang tao nga motabang niya. But notice, God wasn't looking for volunteers for the leader. He already picked him. He said, Bezalel ang gipili, siya mag-lead, kay siya ang gihatagan nako og abilidad para sa tanan. Patayong tawag basa, verse 3. And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Ug ako mipuno kaniya sa Espiritu sa Dios diha sa kaalam ug diha sa pagpanabot ug diha sa kahibalog diha sa tanang matang sa kahanas. Before God called Bezalel, He already had given him all the abilities he would need to fulfill God's calling. Bisaya, sa wala pang Diyos mitawag ni Bezalel, siya mihatag na daan ni Bezalel sa tanan abilidad nga kinahanglanon niya aron motuman sa kababuton sa Diyos. You listen to me? If God calls you to do something, He has given you the ability to do it. Kung siya mo tawag kanimo, siya mihatag na daan sa abilidad. Maybe you haven't developed the skill yet, and that's what we're going to see with Bezalel. Wala pa siya kabalo sa tanan. He had the ability to learn, to figure it out. If God calls you, you can do what He called you to do. Verse 4. To devise. I like the word devise. So, nag-study ka ang kabayan ni Bezalel. To devise. So God gave him all these abilities. Ang Diyos mihatan niya sa daghang abilidad, kaalang, pagpanabot, tanan. Kaya nga naman, to devise cunning works. To work in gold and in silver and in brass. Sa paglaraw. I think we could even say aron sa paglaraw. O batid nga binuhatan. Lalo man pulong batid, di ba? Kita na kasi batid, Brother Nestor lang. Ako si Brother Nestor lang. Pero ako po wakabalaw. Cunning. So it means, batid is like hanas, di ba? Dodo sa hanas. So, sa paglaraw o binuhatan nga batid, meaning kinahanglan kahanas gyud aron makahimo niya na. Paglaraw og batid nga binuhatan sa pagbuhat diha sa bulawan, og diha sa plata, og diha sa tumbaga. I want you to notice the word devise. The Visayan is paglaraw. God was saying, Bezalel doesn't know how to do all those things, but I gave him the ability to figure it out.
ako mihatag kaniya sa abilidad nga makabanabana. Can I say it that way? Makabanabana. Makalantaw siya sa sugo gikan sa Diyos. Si Moses nagsulat. Siya ang makabasa sa description gikan sa Diyos mismo. Pinaagi ni Moses. Makabasa siya niya na dayon maghunahuna. Okay, unsaon nako maghimo ni ana sumala gayud sa iyang plano. He had the ability to figure it out, to do it exactly the way God wanted it done. See, our problem is sometimes God calls us to do something. Ang Diyos mo tawag na to, og nagfeel ta, kini ang padulungan sa atong kinabuhi, kita maghunhuna. Wako kabalo unsaon paghimo niya na? And God says, of course not. I didn't give you the ability to do it. I gave you the ability to figure it out. Nay diferensya. And may I say, diha sa buluhaton sa Diyos, kinahanglan pata sa mga tao nga sama ni Bezalel, nga kung naay kinahanglan, sila magbana-bana sa paagi sa paghimo niya na sumala sa kababuton sa Diyos. See, the problem in our world today is the people who are trying to figure it out, many times they ignore God's way. That's why you have rock and roll drums inside the church. Kung naay drum sulod sa church, kana usa ka pastor o usa ka church nga nagsulay mo himo sa buluhaton sa Dios, they're trying to figure it out, but they're not doing it His way. God chose Bezalel, and He said He has the ability, and I know, magbantay siya sa mga detalye. God knew nga si Bezalel mahimong kutihan kaayo aron sakto gyud ang himuon niya or hinimo niya, the things that he would create. Let's read it again. Exodus 31 verse 4. To devise cunning works, to work in gold and in silver and in brass. Verse 5. And in cutting of stones. So nagsumpay, lain-lain butang nga siya makabana-bana. And in cutting of stones, to set them, and in carving of timber, to work in all manner of workmanship. Ug diha sa pagtiltil og mga bato, sabi niyo tiltil kay kung naay mga tao dito sa sementeryo tiltil, di ba? Usay silsil, di ba? Pareho. Sila mag-carve sa mga letra, diha, so that's tiltil. Nawala ko, sorry. There we are. Og diha sa pagtiltil og mga bato, sa pagpahiluna kanila, og diha sa pagkulit sa kahoy, sa pagbuhat diha sa tanang matang sa kahanas. Ang Diyos mihatag ni Bezalel sa tanan talento nga kinahanglanon niya aron sa pagtuman sa plano sa Diyos diha sa tabernakulo. However, ang Diyos kabalo nga si Bezalel kinahanglan sa tabang. Dili siya lang makahimo sa tanan, kinahanglan siya sa tabang. Look at verse 6. Ang Diyos mihatag kaniya sa tabang. And I, behold, I have given with him Aholiab. So, kinsa ang pinakauna, kinsa ang magbanabana, kana iya ni Bezalel. Pero na ikaduha, gitawag Aholiab. Miley? Kana ikaduha. Para nimo, Aholiab. What a great name. What would we call her for short? Lab Lab! Sorry, I can't help it. And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. And in the hearts of all that are wise-hearted, I have put wisdom, that they may make all that I have commanded thee. Ug ako, tanaw ako, mihatag uban kaniya ni Aholiab, ang lalaki na anak ni Ahisamach, that's the name of your future husband, Miley, Ahisamach, sa tribo ni Dan. Why am I picking on Miley today? I just got tired of Beth, I guess. So, Ahisamach sa tribo ni Dan, ug diha sa mga kasing-kasing sa tanan nga maalamon ug kasing-kasing, ako nagbutang og kaalam, aron sila makahimo sa tanan nga akong gisugo kanimo. Now, I want you to notice, si Bezalel siyang magbanabana sa paagi.
Dayon na Oholiab nga ang iyang, we would say in English, his sidekick, ang iyang right-hand man. Is there a word like that in Visayan? Right-hand man. Ang pinakadul niya, mutabang niya sa tanan. His right-hand man. And then naidaghang lain tao nga napod abilidad sa pagtuman sa plano nga gihimo ni Bezalel. So Bezalel figures it out. He's kind of the problem solver. He's the we would say he's the artisan. He's the, what's the word I'm looking for in English? I probably wrote it down somewhere. Let me see here. I don't know. There it is, right there. Oh, craftsman. That's a good word, craftsman. Murag si Bezalel ang craftsman. Siya magbana-bana. Dayon na daghang laing mutabang. And then there's Oholiab nga duol. Para nako, murag si Oholiab, siya uskamayong administrator. Tigdumala. Siya pod mukatong gikan ni Bezalel. Dayon siya mo tulo sa uban og mag-administrate. Ikaw maghimon ini, ikaw maghimon ini. And this is very important because it took them 9 or 10 months. 9 or 10 months sila naglihok, nagtrabaho, naghago sa paghimo sa tanan bahin sa tabernakulo. So what are we seeing in this story? Okay, na si Moses, ang pangulo gipili sa Diyos para sa katawhan. Ang Diyos mihatag ni Moses sa instruction. Yang gisulti Moses, kini ang akong plano para sa pagtukod sa tabernakulo. Dayon, siya nagsulti na gitawag Bezalel. Siya ang magbana-bana sa saktong paagi sa pagtuman sa tanan. Then, na Oholiab, o siya mo tabang ni Bezalel, diha sa basin sa pag-administrate, o napaydaghang laing tao, laki o baye, nga mo tabang sa lain-lain bahing sa tabernakulo. For 9 or 10 months, sila naghago. Naghimo sa tanan, nakabana-bana sa unsaon pagtunaw sa bulawan, og tumbaga, og plata, og uban, nagbana unsaon pagporma, og daghang gyud, komplikado kayo. After 9 or 10 months, niabot ang panahon sa inspection. Humanat na ang tanan, og ready na sila mo palantaw ni Moses aron siya magsusi sa ilang pangbuha. Kana ang atong gibasa gani ang atong teksto. Go to Exodus 39, look at verse 42. Gihimo na ang tanan, ug sila mo pakita ngadto ni Moses. Exodus 39 and verse 42. Kunana, say amen? According to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made all the work. And Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded. Even so had they done it, and Moses blessed them. Sumala sa tanan nga ang Ginoo misugo ni Moses. Sa ingon, ang mga anak sa Israel mihimo sa tanang buluhaton. Do you know what that is? Kutihan sila. Guys, word kugihan as well. Kugihan o kutihan. Sila naglantaw sa detalye. Nag-atiman sa tanan. Hinay-hinay. Sila naglantaw. Unsa gisula. Alright, kana mong buhaton. Maglantaw. Sakto ba? Oy, naisayo. Balik na. Kuti kayo. Verse 43 sa Bisaya, ug si Moses mitanaw nganha sa tanang buha. Ug tanawa, sila mibuha ni ini ingon sa gisugo sa Ginoo. Bisan sa ingon sila mibuha ni ini. Ug si Moses mi panalangin kanila. Kuti kaayo ang trabaho. Pero sa tong nakita dere, sila nagpasar sa inspection. Moses naglantaw sa tanan and he blessed them. Good job. Sakto gyud ang inyong kibuha. You did it exactly. You were so careful. Kutihan kayo mo. Nalipay ko ninyo. These people following Moses at this time followed God's instructions exactly. Why? Kay kutihan sila. They paid attention to details. Has anybody else noticed that in the Filipino culture we don't really like details?
Has anybody ever noticed that? Except for Brother Nahum. Brother Nahum loves details, but I don't think he's Filipino. Delete man. Wouldn't it be nice? Kamo nga, mga pangulo, you have people who follow you in some way. Dili ba nindot kung ang tanang tao nga anay lalon sa imong otoridad may sama sa batasan nining tawhana sa story? Kamo nga mag-lead, wouldn't that be nice? Kamo nga mga kinikanan, wouldn't it be nice if your kids were careful about following the rules? I mean, kutihan. Nay, chore list and they check. You know, my kids do the same thing I did when I was young. Akong mama magbutang sa chore list, sa ref. Everybody's chores are on the ref. Michael! Naghimo ba ka sa imong chores? What ko'y sure? Naglantaw ba ka sa list? Wala. Kay kung mulantaw ko, kabalo na, di ko gana mahibalo. My kids would never do that, would they? But wouldn't it be nice, parents? I don't have many parents, I got a few. Wouldn't it be nice if your children were just like them? Dili ba nindot? Come on now! Dili ba nindot? Kamu nga mga magulang, dili ba nindot kung imong mga manghod himo sa ilang mga buluhaton sa balay, just sakto kayo? Dili ba nindot kung maghugas, kung naay dishes, kung manglaba sa dali pa bukir ang labhonon? Dili ba nindot kung sila manilhig bisan wala pa gisugo? Wouldn't that be nice? Kamo nga mga magulang, just for a time out. Kamo nga mga magulang, ang imong manghod sama gayud kanimo sa miagi. So ayaw mapagarbohon kayo. Ma'am Ruth, wouldn't it be nice? Dili ba nindo kung ang tanan nursery workers always followed all the rules? Wouldn't that be nice? You never have to have nursery meetings. Just nahinumdum ang tanan, nagtudlo one time lang ang tao, sakto gyud. Wouldn't that be nice, Ma'am Ruth? Kamo nga mag-lead diya sa sowanin usahay. Dili ba nindo kung imong mga partner, especially kana nga mga bata, dili ba nindo kung sila magpabiling tapad nimo kanunay? Dili kinahanglan pangitaon siya human sa pag-share, mag-finish ka og share. Sa akong kauban? Asa siya? Oh, na dito nagpalay sa buko juice. Dili ba nindo kung imong mga kauban magpabiling duol ug mamina aron mo kataon? I mean, wouldn't it be nice if we were just careful, kutian kayo, kabayan sa mga instructions? Kamo nga magtudlo sa Sunday school, dili ba nindo kung imong mga students kutihan kayo kabayan sa rules? They raise their hand to ask permission before they go to the CR. They ask permission before they stand up, or just laag. I know our kids would never do that because we have perfect children. Didn't you see them here? They are the perfect children. Basin. Do you ever find yourself thinking that way? I just wish my followers would do what they're supposed to do. Sila kabalo, just nga naman dali sila magkugi. Okay, let me back out and take it a little further. We say, what if I'm not a leader? Okay. Do you ever find yourself getting frustrated because other people aren't careful about following the rules? Makaplagan ba nimo ang imong kaugalingon nga masamok kay naay lain tao? Basin dili imong sakop gyud, basin dili ilalom sa imong otoridad, pero masamok ba ka nga ang tao wala nagbantay gyud, wala nag-careful? Ang mga tao dali maghimo niya nga ikaw naghunon nga sakto. Bisan dili ilalom sa imong otoridad. Do you ever find nga masamok ka? I think we all do. Basin imong bana, imong asawa, dili maghimo niya nga ikaw nag-isip na sakto.
Kasi mo mga manghod, dili mo himo niya nga ikaw mag-isip na sakto. Basi na ilaing membro sa church. Does that ever bother you? Sugod na ba kang nang hinaot ng ubang tao mas kutihan? Let's go back to our story, shall we please? Exodus 39. Exodus 39, verse 42. Exodus 39, verse 42. Hunana, say amen. According to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made all the work. And Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded. Even so had they done it, and Moses blessed them. Dili ko mo basa-basay, kay familiar na. Naku, ipipila ka pangutana. Nining a story, kinsa ang nagsusi sa ilang trabaho? Kinsa ba? Si Moses. So kinsa ang pangulo nining a story? Si Moses. Kinsa ang mihatag kanila sa mga instruction gikan sa Ginoo sa saktong paagi sa paghimo sa tanan? Kinsa ba mihatag nila sa instruction? Si Moses. O karon nagsusi siya. Bethy girl, go ahead and pick those up. Go ahead and pick them up. They're distracting. Here, just pick them right in the garbage can. Yep, that'll work. Very good. Ug niini nga verse, nagsusi siya sa ilang bulohaton, sa ilang work. Ug nindo ang tanan. And it's very easy for us to say, man, that would nindot kayo kung akong mga tigsunod sa maniana, akong mga anak, akong mga followers, lain-lain areas sa kinabuhi. But I want to show you something in chapter number 40. Exodus chapter number 40. Here in chapter 40, sila nagbarog na gyud sa tabernakulo. Sa 39, naglantaw siya sa tanang materials, sa tanang furniture nga ready na gyud magpabarog sa tabernakulo. Pero diri sila magbarog gyud sa tabernakulo ug si Moses diretso maglid niining abahin. He is now directly involved in the process, making sure, all right, that goes there, that goes there. He's involved. I want you to see the details. We're only going to read the English because kuti kayo. Verse 1. And the Lord spake unto Moses, saying, on the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation. What day? First day of what? First month, a very specific day. This is the day, do it on this day. And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the veil. And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it. And thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof. And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle. And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation. And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein. And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate. Notice, very detailed. Ibutang ang tanan sa saktong lugar. Ihanaya ang mga bread diya sa table. Put the thing right where it belongs. Ang tanan, kuti kayo. Verse 9. And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof, and it shall be holy. And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar, and it shall be an altar most holy. And thou shalt anoint the laver, and his foot, and sanctify. Ako mo ba sinini, ma-stress ko? O ako ay labot? Detail kayo! Verse 12, and thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water. And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him and sanctify him, that he may minister unto me in the priest's office. And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats. And thou shalt anoint them as thou didst to anoint their father, and that they may minister unto me in the priest's office. For their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generation. What do we see here? God was very specific. Here's the way to do it. And then we come to verse 16.
Thus did who? Moses. Kinsa ba ang pangulo? Si Moses. Thus did Moses, according to all that the Lord commanded him, so did he. Sa ingon, mahimo si Moses sumala sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Sa ingon, mibuhat siya. Ako musuot ninyo karong buntag, unsa ba ang problema sa kadaghanan sa Kristohanon sa atong kalibutan karon? We don't think the details of God's commandments are important for us. Dili ta motuo nga ang mga detalye sa mga sugo sa Dios importante alang kanato. Watch now. We want our followers to be detailed in following us. But we don't think the details of God's commandments are important for us. Ganahan ta nga atong mga tigsunod kutihan kabayan sa atong sugo. Ako nagsugot nimo nga maglungag sa dali pa ko muuli. Di ba? Pero kumukat unta sa sugo sa Diyos, kita maghunuhuna. Dali, importante kayo. Let's read some more verses in this chapter. Exodus 40, look down to verse 19. We're still talking about Moses. And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it, as the Lord commanded Moses. That word as is ingon, meaning sama. Diha sa sama nga paagi nga gisugo sa Ginoo. Look at verse 21. And he brought the ark into the tabernacle and set up the veil of the covering and covered the ark of the testimony as the Lord commanded Moses. Verse 23. Look at the last line. Dali ko mabasa detalye. As the Lord had commanded Moses. Verse 25. Kitanawang katapusan. As the Lord commanded Moses. Verse 27, as the Lord commanded Moses. Verse 29, katapusan, as the Lord commanded Moses. Verse 32, as the Lord commanded Moses. Diya sa Hebrews chapter 3, verse 5, ang Diyos mohatag na to sa nindot nga summary mubok nga pagpasabot sa tibok kinabuhi tibok batasan ni Moses. Listen to this description. Ako rin mabasa. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony. I could be wrong. It could be in his own family. I could be wrong on that. As a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. Og si Moses sa pagkatinuod matinumanon diha sa tibuok niyang panimalay. Moses was faithful. Kugihan. Kutihan. You say, in what? Diha sa tanan. Tibuok niyang balay. Can I tell you why so many Christian leaders, and by leaders I don't mean leaders in the church, I mean just anyone who has people you lead, parents, any kind of leadership. Can I tell you why we struggle? English. We want to have the followers of Exodus 39, but we don't want to be the leader of Exodus 40. Ganahan tang makabaton sa mga tigsunod sa Exodus 39, pero dili ta ganahan mahimong pangulo sa Exodus chapter 40. Ganahan tang atong mga tigsunod nga mahimong kutihan kaayo kabahin sa atong mga sugo, samtang kita man mismo magbaliwala sa klarong mga sugo sa Dios.
Amen. See, we get upset when other people don't do what we think they should do, especially our own followers. Samtang kita mismo mamili kung unsay sugo tumanon o dili, unsay sugo dili tumanon. We hear the preaching and we say, ayaw na lang. Pastor Mike, Amerikano siya, wa siya nakasabot. Ang Biblia, dili Amerikano. Ang Diyos na to, dili Amerikano. Si Pastor Mike, wala nagsulat sa Biblia. Ang Diyos nagsulat sa Biblia. Natingalat ko sa mga Kristohanon, masamok, mga kinikanan, masamok sa ilang mga anak. I want my kids to do right. Are you doing right? Ganan ta nga atong batanon mahimong faithful. Ikaw ba faithful? Pila ka kinikanan mag-send sa ilang anak na mawalagad sa Ginoo imbis sa pagdala sa ilang mga anak sa pagalagad sa Ginoo. It's amazing to me how many people, even sometimes not parents, usang mga magulang, ganahan mag-control sa manghud. Well, can I ask you a question? Are you walking with God? Ikaw ba naglakaw ba sa Diyos? Ganahan ka nga ang manghud magbantay sa imong sugo samtang ikaw magbaliwala sa sugo sa Ginoo. Amen. There is a hypocrisy. We say it in this way in English. Do as I say, not as I do. Sabtan niyo ka na? Buhata ang akong pulong. Dili sa akong buhat. I will tell you why fundamental Baptist churches like ours lose good Christian kids. I mean the kids whose parents are in church. Listen to me very carefully. It is normal, it's sad, but it's normal. Na daghang tao maluwas mo sulod sa church. Yung kinikanan basing wala naluwas or yung kinikanan dali mo kuyog nila sa church. It is common and unfortunately fairly normal. Nga uban, maybe even daghan nila dili magpadayon. Kaya walay support gikan sa balay. It's no excuse, but it's common. But I'm talking about ang mga bata nga iyang kinikanan nasa church sa diyak nga tao ang bata. And they grow up in church. And I've watched kids like that rebel against their parents by the hundreds in America. And the accusation against fundamental Baptist churches, they love to call us IFB, Independent Fundamental Baptist Church, IFB. And they'll say, you're too strict. Ang raso ng mga batano mo dakot na mo gawa sa balay diretso mo balik sa buhato sa kalibutan. Ang raso tungod sobra ka stricto ka mo. That's a lie. Kids don't rebel because their parents are too strict on them. Kids rebel because their parents are hypocrites while they're strict on them. Let me tell you something, parents. Children can smell hypocrisy a mile away. Sabta niyo ka na mag-smell, makasimhot, may kabalo ka. See, when your kid is 5, dili siya makamatikod. Pero kung mobot 12, 13, kana nga mga sala nga gitago nimo sulod sa balay, sila mo kita. And they start noticing, akong mamong papa sa church, lahi kaayo sa balay. Kana mo rason sila mo salikway sa atong pagtuo. Now, our church is still young. We haven't had a full generation grow up yet.
We're only 8.5 years old. Wala pa may bata nga gikan sa gamay. We have some who've grown up here, but they're still very small. Wala pa ta nakikita sa bunga sa atong church, ikan ni Ana. But I'll tell you what will make the difference. Mom and dad need to be real at home. Not perfect, real. Kung imong mga anak kabalo nga magbantay ka sa mga butang sa imong cellphone, pero dili ka ganahan nga sila mo kita ni Ana, you are destroying their faith in your God. Are you listening to me? Let me tell you something about these kids right there. They got the meanest dad in the pitan. But they know I'm not a fake. Sila kabalo ang papa sa balay sama sa papa sa church. You can ask them. I mean, dito sa balay, guwapo ra gyapon. Amen? Listen to me now. Our problem is we want our followers to be better Christians than we are, and it never works. If you want your kids to do something, you do it. Oh, I've heard the lazy parent. I've heard people say this. Maybe not here. Pero dito sa US. Well, I don't want to be a hypocrite with my kids. Dali ko ganang mahimong tigpagaron ingon sa akong mga anak. So dali ko magstrikto kanila kay sila kabalo. I got a better idea. Nganong dali na ka magstrikto sa imong kaugalingon aron dali na ka tigpagaron ingon kung magstrikto kanila. I'm talking about being real. Young people, listen to me. When you grow up and get married, the most important thing for your kids is be real. Not perfect, real. When you make a mistake, you admit it. You apologize. I've apologized to my kids. It's no fun. I think only twice. Kaya duwa kabuk lang akong sayop. 18 years na minyo duwa ka duwa. Can I say, we worry too much about other people's behavior when we really should be looking at our own. If you are who you should be, your followers will follow. Can I say, kung naminyo ka, undan niyang kabalaka kabayan sa pagbuhat sa imong kabares. Make sure you're a good wife, a good husband. So, Pastor Mike, that doesn't apply to me. Okay, then make sure you're real in every other area. Be real. Wives, your husband, your kids need you to love their daddy and follow him. Men, your kids need you to love your wife, not your cell phone. The message this morning is simple. Whatever you want your followers to be that. Bisan unsa nga ikaw nagtingwa para sa imong mga tigsunod, buhata ka na sa imong kaulayong kinabuhi. You want followers like Exodus 39, be a leader like Exodus 40. We need Christians that kinahanglan ta sa mga Kristohano nga mahimong kutihan kabahin sa tanan na diri sa Biblia. We need that. We need Christians who are strict. No, we're not doing that. Dili pwede. My kids come, Daddy, can we watch this movie? Let me see. No. Oh, pero karaan yun. I know, pero pisan karaan na mga pagsayaw, na mga butang dili. Kung dako na ka, makadesisyon ka sa imong balay, pero dari sa akwa, kini man. Be real. Be real. Tukon na mga ulo, pero mata.